abo bahanzi bavuga ibyo cyangwa abantu bakora ibyo nibo twafashije, nibo twahaye akaboko, turabazamura, turabategera. Badusabye interview, tubaha n'itike ibakura aho bari inabasubizayo. Hari n'amafaranga yacu twabahaye yandi twabahaye turabaha, turababwira ngo mwibereho. Ariko uyu munsi nibo bana barimo kuvuye bakatumenyera. Sha mwabyana ngende mo ndibwirira, umva big energy, muhaguruke umuntu nantera namwe muze. Oya nta mpamvu ntago dukwiye gutorera bino uno mwanda. Ntago umuntu akwiye gutorera uno mwanda aho umuntu aza kubera ko ngo nta bana afite ngo bamushyigikiye ngo mugiye kumwica. Abo ba promoters, abo ngo influencers barishyurwa amafaranga. Abo ngo ba pussycat, iyo niga ngo ni pussycat, iyo pussycat irishyurwa ngo isenye ngizina yago. Mugende muri post zayo zo hasi zibanza, zo hasi muri 2020 yafashe I'm sorry, yafashe logo ya Yago TV show ayicishamo 200 itukura, aravuga ngo aka kaniga mugiye kubona ukuntu kandagara. Ibyo yabikoze kubera iki? Yabikoze kubera ko 2018 2019 nari umunyamakuru kuri radio Dis na TV10. Icyo gihe nari mfite access muri Miss Rwanda, ansaba gukorana nawe kuko hari abandi banyamakuru yishyuraga yakoranaga nabo. Mita mwereka igitoki, mita mubwira ni ntabwo njya nkorana n'abantu bafite ubwonko bujegajega. No. Uwo yarananiwe, yarakubise byaranze, yaneza abakobwa byaranze. Narakunaniye my brother, narakunaniye. Tagira ngo ngurabure ko nakunaniye. Warahize, watanze amafaranga, wagize gute, urashaka kurangiza Yago, baguciyemo, barakwishyuye. Narakunaniye umuhungu w'imfura cyane. Data yitwa Ruhana Mirindi Buzeyo Francis, ni imfura cyane, n'umugabo nkunda cyane, n'umugabo ucumugara agatindayo, n'umugabo mwiza cyane, n'umugabo wampaye urukundo mpishyaka andaga urukundo. Aje arambwira ngo uzakunda abantu niyo bakwanga uzabakunde. Narakunaniye top shata ncumugara sha. Abana barakubwira bati twamurabuye. Kubera iki nta kintu kiza cyane ujye uvuga kandi ugakoresha content zanjye. Rero ndagira ngo nanakurabure ko buriya content zanjye nongera kuzikoresha tugiye gushyira ikintu kinini cyane cyitwa copyright, so tukubaninga. Uri gukoresha ibitwenge byacu, uri gukoresha ibiki kandi nta kiza cyacu ujye ubona. We pussycat. Abaniga benshi birirwa bakwishyura ni Kigali ngo dusebye. Abaniga benshi bagwa amafaranga ngo basebye kugira ngo bavugwe. Tabazi abakwishyura kugira ngo ubavuge nabi, uhore muri beef ngo nabo tabazi. Nta beef bafitanye mu bimenye. Uriya muntu na pussycat nta beef bafitanye. Twariyanze kugera naho twibangije. Man, maximum respect man. We pussycat, narakunaniye brother. Naguzanshobora. Ndagira ngo nkwegana niyo kutazanshobora. Ubu byararangiye. Ebana amafaranga yawe ababebi barayariye, urabyumva, barandabura. Ariko hari abakobwa b'imfura. Bro, nibazajye bavuga ko hari abakobwa b'imfura cyangwa hari abagore b'imfura, mujye mubyumva rwose. Hari abagore b'imfura, abagore ndabakunda, abakobwa ndabakunda. Muri abana beza mujya mutubwiza ukuri kuvuga ariko ko sanzura imfura sha. Rega twakuze tunywa amata, nago twakuze tunywa kanyanga n'inzagwa. Bakuze banywa kanyanga, niyo mpamvu bafite imitima mibi. Inshyushyu nziza cyane. Bakuze banywa inzagwa boka banga inka. Yeah.